ба валлоҳ қасам ака соати 1 шаб буд номурошо ёфтам гуфтам акаҷон мо ку мардакем ҳамаи корро тоқат мекунем занако қати гулакошон гишнаанд гуфт ки додар гуфт ман гуфтам бовар накунед ман видео мекунам мепартонтон гуфт ки видео накун ман ба номри картаи шумо сум мепартом бира ҳамаи мора сумти ман эҷа наметавонам ёдам кунам неки айрӯи ту дони худо гуфтам гап нест ака 20,000 сум фур дод ҳамаи ами занакора ман бурдам харид кам додам неки хизмати ӯ расидагӣ аст 1000 раҳмат ба падару модараш эмомалӣ раҳмон бо мегум ку калаи худ воридам кагӣ пешта ба сар бигӣ халқа бисёр бад зулму золим накун ин халқ дига уже айти наметарсам лично ман наметарсам аи одам аи нокас аи даҷол имрӯз як бародаре ки шермарди мое ки ҳамаи хизмати халқ дар дар иҷа ай танаи мо кам гирифт ин душмани миллати мо ки имрӯз ҳамаи халқ ҳамаи шермардора гирифта уже куни термара ҷо кесад бояд натарсем дига натарсем ба ҳукуматиё хитоб чӣ пайғом дорӣ пайғомтонро бикунед ба ҳукуматиё натарсен гап занед мо иншоалло рӯзе мешава пирӯз мешавем бес акаҷон ба ҳукуматиё ман амиқа гуфтаниям ки дар ҳукумат ани одами хубани ҳаст не ки бар ҳамон одамое ки номардан ку ҳештона ба сар бигирен ки зан гулакотон сағира мемонад баъд наи азоби ҳамаи азоби муҳоҷире ки азоб кашидагия ку баъд шумо мегӯян ки бо бес ки халқ уж айранг намуди мо безор шуд ҳамаи суратҳои шумо дар ҳамин як китоби калон хоин печат мешавад ҳамин кометон ки зулму золим кесен ку мо ани пӯскаи бом бирем ку умарали қувва тафаккур штен куҷора гирифтем ягон ҷора нагирифтем мо ани бом бирем дар ҷои мо 1000 та миллион та дига мебирояд инами ман мегӯям ку ака иззат тамом барои моро як дӯсти ҷонӣ буд 1000 раҳмат ба падару модараш як каси як акаҷон як охири гап мегӯям як каси гап мешид дар соати 1 шаб мегӯ бародар ту мара куҷо звонӣ мекунӣ ки гирён шид гуфт додар гуфт ман гуфт тира якум бор гап зистам хадне ки аями чизе медонам ки уже положениятон вазмин аст 1000 раҳмат ба падару модараш зинда бошӣ ташаккур бародар Сафаралӣ бифармо ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ як бори дигар ҳусейн ашуров акаҷон ҳамин бародарон меянд ки мо мусалмон ҳастем як бор омадем як бор мерем чӣ ман падар модар надорам ман чӣ ман рума ба ҷо намекунам ман як бор видео кардам хонагиҳои мора як моҳи дароз адел ба адел кашонданд не ки ҳозир ака иззат бурданд ҳамун хизмати мара буд кард натонистам ака иззат ба худо қасам валлоҳи қасам ман кабинети ҳамун рафтам аҳволи худам нақлш кардам гуфт ки ман наметавонам гуфт биё аҳволта гуфт видео кунем дар интернет партоем гуфт мардум ҳаста ки чита буд мекунанд корта буд хизматта буд мекунанд гуфт ман гуфтам акаҷон агар ман аҳвол ма камера кунам гуфтам якта гуфтам дӯст боша гуфтам 1000 та гуфтам душмана механда ба ҳолам гуфтам лучи гуфтам мерам худам кор мекунам проблема буд мекунам гуфтам не ки ман дал чиз некардам ина имрӯз шунавидам ки гирифтиам бурдиянаш ман гуфтам видео намекунам барое ки падару модарам ғам метиҳам гуфтам не ки номусам намон ба худо қасам валлоҳи қасам зан дорам фарзанд 4 та фарзанд дорам дар ҳамин Москва дар ҳамин территорияи Москваям валлоҳи қасам дига номусам намон мусулмонам валлоҳи қасам номусам намон ки ман ашки ҳамсари акаи иззати амона шунавидам ба худо қасам дига номусам намон барои чӣ хаб кунам дига ӯ одам ина ба муҳоҷиро гуфтанӣ ҳастам ки валлоҳи қасам ҳар якта қарздор ҳастем валлоҳи қасам дар аэропортҳо хоб будем дар балинсоҳо хоб будем ҳамон одам кори ҳар якта буд кард нон намаки ҳамонро хӯрдем валлоҳи қасам қарздор ҳастем фардо рӯзи қиёмат ҷавобгар ҳастем агар садо баланд накунем валлоҳи қасам бале дуруст хоб ба ҳукуматҳое ки касое ки чӣ пайғом дорӣ мара оилам гирия дора ки илтимос мега нак видео рутайшон натеди ин бор барое ки падарта ғам метиҳад ман гуфтам охи ҳамун акаи зад ҳамун падар модар надора ҳамун фарзанд надошт ҳамун такягоҳ ба муҳоҷиро карда буд ки оқибати ҳамин кор ҳамин хел мешавад не ки сера авно мардонавор зиндагӣ кард
با هر یک شرمردایی که این قدر سر دارین گردن غوث دارین در بالای پول خوابستین والله قسم روز قیامت جوابگر هستین وقتی که نامردی رو میبینین خاموش هستین روز قیامت جوابگر هستین والله قسم مردانوار نکنین در نفس آخرانتون مردانوار نکنین والله قسم این هازی مرا رو ما میبینن دیم بار در همین گروهی نمی شما روی مرا میبینن با پگاه صبح 5-6 تا خر بچه تک بچه میرن خونه ما این انیقه نه که ما با گفتنی هم هستم که پدرجان اگر مرا دیدگی باشین این صدای مرا شنویده باشین ایمای صغره روب گردونین والله قسم بگن که این صغره ما واپس دیگه نمیشناسم من میخوام که امت محمد باشم غم امت را خرم غم یک مؤمن خرم مؤمن رنگ مؤمن زندگی کنم من میخوام که مسلمان باشم مسلمانان رو زندگی کنم با هر یک دوستم گفتنی هستم که والله قسم مردانوار زندگی کنین مردانوار وقتی که ناحقی را دیدستین خاموش میستین والله قسم جوابگر هستین نگه که مرد هستین خطر مسلمان میگین والله قسم جوابگر هستین هر یک آدمی که رو تا بجا میکنی والله قسم جوابگر هستی برای که خطر مسلمان میگیره چی میترسی از همو حکمتدارای تاجیکستان چی با خداوند نمیترسین رو تا بجا میکنین ای خداوند که میترسی چی با رو تا بجا میکنی ممبر دنیا موقع دنیا نمونده این دنیا بی فساد چیز رفته است تاجیکستان همه کتایس موضوع امروز پگه با خدا قسم بر پدر همون مادر همون لعنتی که دخترش با کتایس شوهر میتیه والله قسم گناهکار سختی همین خیلی ملت تاجیک نوپدید شده است که همین خیلی 10 سال دوام کنه همه کتایس میشه با خدا قسم خیلی خب کنم ناموس نمیمونه مرا خب کنیده برادر سفرعلی ناموس نموند باید در بعد مردانای تاجیکستان گفتنی هستم که هر بچه ها والله قسم نامردانه زندگی نکنین این مردم این عکای زد امان و هر یک مهاجر یاردم کرده حقانی مردانه وارد زندگی کرده یگان تروریست نبود یگان گروه هم نبود از برای الله با اویله این مردک خوب غمخوری اویله این شوین والله قسم دستگیری این آدم شوین زنده و سربلند باشی برادر عزیز الان در شبکه یوتیوب گروه 24 10,633 نفر ما را میبینه و در فیسبوک گروه 24 589 نفر ما و شما را میبینه خب ما باز یک بار دیگر از تمام کسانی که الان ما سخن آخر میکنم یک بار دیگر میگم پدرجان اگر مرا همین ویدیو ما ایشون دادن التماس از برای الله از من بگذر گو که این صغره ما واپس نمیشناسم از من بگذر والله قسم من میخوام که مؤمن باشم مسلمان باشم نفس آخرانم رنگ مردانوار زندگی کنم یک بار میگم یک بار میرم از یگان حکمتدار تاجیکستان یگان کس نمیترسم والله قسم از الله مهربان میترسم میخوام که مردانوار زندگی کنم سلامت باشی برادر برادرایی که دارم ردنوی بر اکاجان دارم دادرجانم همه مرا بفهمه التماس مرا ناموس نمان دیم باره در افیر برآمدم من یگان گروه نیستم یگان تروریست نیستم همچنان یک شهروند یا مسلمان صدای خودم بلند کردم زنده باشی برادر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله.